na full chato YouTube facha lo fatu ile port kalame ol Maleifua Mai nei chayao o ma facha siai ia se tasi foi ia o leu avea ma host o chato port kalame ol Maleifua Mai ia o longa foi nei tamali ia o le uso ia mangele po Darren Michael mangele Stonewall University ala ile ngaluenga fa ia onga ia leu fi tel chato port kalame nei chayao o ma fe lo ia tu ilona sui fu lau le Tarafa lava mulpola faftai lava mole. Ko fatu lima mai nei taiao ia. So i fuambao malange ma mai mo mai o Samoa le ngata tatou lava ia lau fanua. A me se fo ia tunu i fafo o fe lava se tafa o le lau langi ro fa peo ne maua mai tatou fa salaunga. So fa man malo i sukeriso e fataro fatu ai lange ma o to fionga. Sa o le mangele ia po le sunga ya Darren le vai tatou alo fia fo ile ngali leifa so o tatu tapa au sili le langi ali io e wa le foi sa tatu le weekend na ali Darren ale ko ka ko fe lo i usu mal ka io le usu fia ko usu manguia mai ia e sa o le mau fo ia le au finga no pa ia le tua po fe lava tatu tita ia ale au no male angale le o tatu tapa au sili le langi e le fai ka ngu manguia fai va e ma se fangia ko ngu Darren ngi kai mir kisio ka ko ngu ile fevesia i foi o kai miole o le fato sina ia po o le vai foi o fato sina o le faingo tui campaign le anu ngai o le o le vaccination ia e fai asi ke le nga lo ngalo fenga i man ka so fo malo so e lau a fionga mutpolo e sa o ia amu ia tato ia e o a foi ia o pe o le ngata le se tupe to tongi na i motui alo o atu le fare mai tu no ma fio anga me se ainga lo mfai ona ona mau ina tui e vela i to i fa manuia la volta to tu no o lo la tu manuia so oi la wa lu ku i fai ko e pa wal me ka kala mai ia o ngai saungi le fai lo kui ia ioi au le si vanga ka wali mangile il nei tai mal fa fonga mai mal tapo e mai si ta jo tu no si sila mai vel por kalam o le sia vai nga si leone ta ui vai nga ne lo fa nga solo tu fumalu o le tali tonuina sa le ia wa le si vai nga le fisingia se pe fa lo ku yo ku fa ngai o lo ta tonuina nga le fa ngai masim ta nga wa le o mama la ku o mama lo ya le o ma o le lo o ma o ta no le ta tu por kalam Maleifua Mai o le o le vai nga lo fa nga solo pui oe malu ainga mal tatu tunu mari au lesi foi vai ngai sili ona mana ia ngalo ngalo a foi te wat tala fa fo se ita to ponas o ma fai lau kui o e lau ticket foi lele a po lau slip foi lele va tu o fai o le pepala na fai ona ul fale isi tunu a fai lele foi so tui ai volte mi tala e fialu sorry saulat kala ka mix sau ya la se me sa le aso no ngamut pola kuso o tui wa ona fe tele istanga ona ol fa longo tala tu so tanga ia na fail tui yo voila tato ali intama tai fo mai po tato frontliners ia e ngafa man ngaluenga le fa ngo fiele o tanga tso mai malanga va man su le au nga le tui ia tu tanga tala va ia ile over fa longo tala ia male le la vol fa tu le la vol fa tu awa o tembi na ma o emosio to lu e fa matui ia ai matile yo tonul fa ia en no folle ia fa le il matalo fa le il matalo maula ia le fa tu la na ton ta ia la tato ia awa ri fa pia lu tau te talo ia maua mai lea se lavea i nei whaama. A lea la o sau lavea i nei tui mea nā, ro to momu fo imte wha pepe mo. Ole si vaenga sa mai tau ina i le tele o sau noa ngā li, mata mai tai fo mai. E mai tau fo ilungo o penga o whamtalanga, i le vaenga leo le tui inga le alu. E le whamatala i whamai, a umolo tui e lua, mo tino, pui oi. Ai e leo mo fai ona ABC ile afia ile fama alo no winga a fai wa pui ata ita ile fama ole ngalu wenga tele le fami fo mai ole o lo sao le pui tanga te yo o tafa a fai la lo to lo len sao no le o mo lo tui e pena fo lo ai o la fa nau ia a fai o te lotu o la fai fe au o la o lotu o lo te lo fai e a fai o te alu me mato nu yo lo nu ia fai in pot potonga ai nga fo yo ai nga ia sa mo fa la vi fe ile va ngole tunu mo
o le ala o ke alua o le hawa o mana saunga le mua ma watu saunga le mua nei nistanga ai a fai ala o tatununga le e te le whaatuatuaina ngā ruenga o lo whaatino nei ia e fai o lo le alofa i e ke oe le alofa i laufanga le alofa i le kungu le alofa i o tangata uma ia o tafa e sa o le tatununga na ia ua tele sa ma ua tala i vanga langa o le mta upu le o tuinga e a afia uma ia tatu watunu e le o yeisi si fa pe faina alo mai ai a o te talo na tatu proclame ono fo sonia tu foi ma watu e foi se ia se fa malo si au ia te oe ia o lo fanga so o le mai tau watu lunga o le o nei fa mo nga foi ia il vanga stats foi ia tatu tanga ti o mo pe o valu sulu tol pasene ele o uma na tu tui mo a le la fa nga solo tu no lu ia o nei vanga na ai si la foi mangele wa le la fa fona yo ma tu ne utu ai fa le wa fia ni si le barian foi le tata e fa ia la si foi si male ale ole vision nga le wa fia ile ia New Zealand ia awalo la vetala tulo fionga mul pola wal vason tia ne matan no ma tua ia af me wo lockdown la to duea so por vaso a to na lockdown la to vason tia awalo pe wo so solo a matana so solo i fia i communities wa man tu fa mai it's a community spread fa nga fa is it fa ngo fi ngo spread ole fa mai auto mata tu fo i ya tu lai fa fo pe fo Australia o tangata protest de manga o lockdown so i ngai Melbourne masini Melbourne masini o vai tangata o i lai singi le mako i ke kele mo i Victoria le mako i ke kele ya le o fai so te tangata i le manga o lockdown ma me fa pena me na e malo e la venisa mo lo ye pel to fa mal fa tanga tato tai o malu puipuia ia na yo tua ama ai nga foi malu puipuia la to tai mo tala fi ia mas atun foi le sile mel tapo kalam ia fa talo fat foi lo fionga mangele mal fle tua mal no fa lo foi ia mi foi fi tanga luenga mal vala wina le tunu nga lu ia tunu fa i New Zealand ia le fo ua tatu felo il proclame Maleifua Mai ia mon via tele foi va vo yo le ia so fi ngai e mar tua fa talo foi ia le lau tele ai o tātou ngā ruenga i le universite i o na lau mua ese. I o lau mua i mtautua i le angwhafo mai o lo whaurulu le tamaita i a Dr. Filipina Amosa. I a pēr tātou lau mua i tai le aona whamorini o lo whaurulu le talinga i a le utufia whatu la whai. I a misel kako main campus le. Nei o lo whaurulu vo i ma i a vai fo i le tātou pulisili le whionga i a professor ai ono. Ia malolo le finga lu o le vanga le ka ko ngi ko ka pe ia wa o ka ngole me vuile le kala vuile le wa sawa la ngale wa kuli le ai la umar semester la sa usi sila la sunga le faya o ngai le la auto foi mta foi o ia ni vanga wa fai ona fa na tina ti foi ona o nga luenga ma o ngal fa nau tela wala mo sili la fiong mut pola wa le vai so fitu nek week 7 nei ol fo la wafa wal va yaso le la sa le mid semester break mid semester break ya o lo so longa le la vale la lo ma tau ai pitora au mo sila fia mal fa fonga me sa mo o lo pokalame le lo ma tau ai ma sunga fa ya o ngale ma te ai la lo le faculty of business mal entrepreneurship la faculty department of tourism and hospitality certificate 2 por fai longa tau loana certificate 2 sa mo SQA lo so longa le me o malava o te minei o lo ta pena ia mato vaenga wa pe fa vaenga li ton pe no ta o mo le cookery me tau kuka front office male reception mal housekeeping food and beverage mato guide o lo ta pena la mato vaenga ia to o front office to cookery male food and beverage eta tala la to fare ai ngai vasto tuntua pe o vai aso nai fa le la lu pe e me break fai practicals eta tala fare ai ngai na tato vai ngale ina ia fai ona fatino ina assessment ta mai tira to practicals e o mai tato tara tu le tunu a me se fa tato o te tato no mo fo ya la fo mestato i me tato te la lo ma ia kele e assessment umanga e assess tameti serving assess fully tameti kukaino me ai a me se foi front office male housekeeping olo u mata upura to kari
Ola ta pena ras mato field trip fana le alu ina I mafai ona assess ta mai ti fai ngo tours I lungo pasi a miso mata anga le fa pena mato wai so pe o mera na le ta pena ia I mato sia pitola au awale ai semester patol nei walua o foi week 7 ai I amazon fai lo me na ta at risk reports o report ia mo ta mai ti fa pe te u ye se avanoa po se chance ele fai onga famanu ina tau no le fai ngole onga nei tau sang te ua tele tia ia onga learning assignments wa te mire o tau na fast food percent ia assessments o man fai assessments o man fai so melanga le pena te fai mato te send by mato report ina I mato faulurunga mato departments e vai poita mai tina e fa pe o mafaiona reachinga ia pasene na monei ele io the break e fai ala si te leo nga le fe ngai foi malau sunga I fai a onga mai foi tu ia le foi tu o sau fa inga I tatu nga luenga ia e fai foi ala tu nga nau I ia so longa manuia onga alfana ia e foi nei vai ngalo tapena mole nga I le tu sa I le malama I vai nga le la alu ko le industry ina ia tilom si le pela sunga le fa onga male sau fa inga foi ina ia maua le nga va ma to mai te tau na mai ale vai nga le wa lo le vai nga so ia o se vai nga ma nei foi fa fonga ma si le ma tu le tau ia ma fa tasi foi ia ai mis foi le tanga te finga lo nga fa la lo I lungo tatu TV ia e foi lo na pulo o ia le fa ia onga I tonu tatu university e fa manatu le tatu por kalame male au mai mo I lo to malu ia il ne vai ngol tau ia le tatu por kalame le Maleifua mai I le vai so fou o le ale ai tatu por kalame fa pe o le Maleifua mai fa tala no fa pe I lungo le tatu por kalame nei ai o le avel verso a to mai le so fu e tau le sfaleile o le ai sila mai por kalame fa pito o le vai aso le nganu o le afa alwatu lungo le tatu Maleifua mai o la fa salau tu sa watu mai le falsa mo le university mai le evil chao ia se pa ia fo tasi le uli tele nei vai nga taua se taimi o le nei vai aso ia ona mo le ava no I la tol komiti o le vai aso le nganu ma le ngana fa sa mo le university o le au mai ia e tala no atu ia ma watu fo sanga I nei manino I lau fa fonga a la ma to wa tala o tatu TV ma o mangele ia o le as si ila maku falka po Il falsa mo tapu ia tatu aso vai aso langa nu ia ma watu e tatu fasa langa tu sa o nei ia I le vai aso fo lona winga ele ko fakalongo aku langi fai a onga ni faululunga o ni ofisi ni al tatu university ia ala watu sa o al por kalame o langa nu mai le aso ngafua ia se pa ia fo ile aso farile nai fasi silanga nga ka ua mol kako fo il fa fonga mal malu si tatu tunu olom fai on si sila mai lungo ele ngakali YouTube or Facebook fa pe for tatu TV ia e fa manatu mo uto mai se lau tele o le tunu mal fa fonga si sila mai so se vaenga manatua fai sina iputi tapena sina malu tau vai na sida yang kau ole pe family pala ole most important meal la le ole aso le breakfast ia breakfast vai so malu tau ia wa umanga I puki fo e lua leisen me ngai ia sa wo lo ia ai ole tau ole tapena sina fa malu si au ole tau kamanga ku vo mengi ole me vo le morning tea ela si ele silo mukua mo si siong ko lua ko inga fo ima siong falku ia ko ke ia ka ya le ku me lang fanga mai ia ka penga lua la ika ko wo ko inga ala ka ko ngam ka ko se fai se malu ka ya fai se ki kai fa inga ia ko lo lo beton ko inga la malum ko ele yo le beton ia ko lo na le la o mal fanga la iki ale ngali la kamale ya ko lole ole kamali ngali o kame ai I o le McDonald ya ale val au ku makamiki o kamai mangila happy meal ya maka ulu fa happy meal e mai ma me vo yo fakangaka me ka alo ve ga mai e mai la maka mai fakangaka vo ala u fa ko ko inga ya o kamai masa me ai pe ole me ai ka miki le la u mai lo me ka usamir ko inga mai molo ya fai lo ku molo ya fai lo mako ya ai lo ya ka vlo ko inga ilanga
la ko inga il fa si pepa ila nga le fa kanga wo la ko inga ka kala ka kala ko inga wo fi il mai mangung yo le ko inga ko inga ia so met kala lo maku ia ko ko inga mai fa ia ko le makau ngi mea ia Meno maloma ko inga. Ai mea ngai vela ai ku mea ngai makai abe sakal fal. Ia ro inga mea nga. La wa bo ko inga fakanga ko le happy meal. Ala wa pe. Ise me ai ai ro. Ia o ngai ya ma wa fo ya por ngol ka. Ko inga mai fa. Ko inga mai yo se va i ma ku malo. Mo kausa mer ko ingal fakanga kai fa mai fa ya ko le makau ngi me ai ia o ngai vai ngol chai mana tu fa sing malu cha mo tu tau si o tu mo malu fo la tau tua ia pe ia ma sa ni fo il matu pu kala me fo tua yo tu ia ila tau tua ia wa o kamai o ngai ka ko kausi o le me ango ia mali pikir kai me sa mo ia la ko le so o le he mo le pekin ma me o fa mo me o se le fi ai e fi tau samial vanga le singa kalu singa lu au nga koe mai le sa tam fa fanga nga fa ko fa vele fa mali al ko inga nga ai malanga lu au mali pe o le sile me ta o lo fi mi polo matango fi foi pokala me ta universite le fa le ba so le la sa o le nganu sei tu fangu mai ta to nganu wa e me se lava tu pulanga lo wa por generation le wa sa temine e pe wa na tia ya la to pe o le wa ngalo ya la to ma o pe o le manga o vanga le ye lo le nganu e lo le nganu le ngata tau tala ai mai se la nga se sengo me ai wa polea male o taita o ma oinga o tamatua o oinga matua si o ainga o tanga matua uma ma o me ai sa mo ai fie tau mafai so mena esen matango fio tato pokala mele investir la fai o ia foi tato fa na uma mai foi tato matua e mamalo tato tunu mai sila se inga yoi to fa na i le ngase sengo o me itau mafafa sa mo ia sa o le sa no nga mangele ni cha o ile vai nga le atu put vers food vers o le manu o la si sila i fo tato o tunu ia mai lungo tato pe ngatu fai langi mal tato tv ia ile ngase sengo o me ai sa mo ia mari ai ai la vai nga sidin ka o le fa manga ku mai el komiki ka ku va ve kur kiu malawi ai sa le la nga fa merkata mo tu o le free food te le mo ele togia ia o so ka ba ke o se fa kula nga o le ipu pe pula o ke o lo ipu no mo winga ala kiki de po lua la ka ke o sa foi se ma se ulo nei vai nga cha o chen cha ma fa sa mo la foi na mo ai foi il cha tu nga nu le va so nga nu vers fo ia au vai nga cha o nai ni o tu silia fo cha tu por kala mer tv o le fa pena ona tu sa o tu mai ta tu fa sa lunga mai la sfala ile mai la so fo se pa ile sfali o le si vai nga maka inga o le mai tawat pe ia la so tofile e fa wel fa sa mo pa o ia e tu no le pokala mele sa lo ile se fa le tele o le la fa wel fa sa mo ma e ona fa sin ona fa ingo mana ia tangata le ngo le la au ma le la au ia o le vai nga cha o le utupoto o le vai nga cha o le fusi aso o le vai nga cha o le amopou o le poutu ia ai mai se foi wa ia ile me cha o le lalanga e masani fo ina fa ingo i tono mountain ia le vai nga foi le silia ile ale silia ile tau vai ia silia fo ile le me tau ia so wa pi o lunga inga le fa mai silia me tau ho ia ale o se tau tu lo fa fonga le tunu o se tala valu se mai fa pena o se choi e silia lunga ile vai nga le la o po ia vai nga mai le la fa ingo le so le ma tilo fo le tunu si silia ia le me tau le la fa ingo mai o le si fo la vai nga ma ina le wa fa o mai e tai mal tau male man ila Friday la so ila la ava ile ya la afia moi foi su malo na inga ya o moi fe ngai male fo ile ba nga cha u o le nga du sa mo yo va nga le la u tu funga ta tau ya la ta tu no ya le lam fai fo na tu sa o fa sa lo ngane ilungo cha tu fa nga ma tv ya wale family ino sila mal mai mo mo malu siu cha tu mali la fa so no nga mut polo esel matango fi me se lo sa no anga i mele o fauina le o fa sa mo ma o ia
Au kai pa me ka ki ronga le ivi pole ai pe fan palangi nga pe al fai ngol fa vai po muri ia wang po muri al po muri alera la su men be fi ma tiu man la to vai nga fa matala au i me se vera fi ma ya me dise ia me se fo ia le tangol tau le ia tangol tau le o le la ma tu sau no nga Darren o le la va ai i le tu le po fe tonu a marcha mai ta tu ia ia ma tu ia le uma mai le o sa lo le la sol tanga lo malo fia ai i le la si lo le tu po fe tonu me a marcha mai ai wa me tong cha pen na tanga cha le au le yo o mai i le me le fa ai le tau tonga le le tu lo fa fonga le tu ia il taino lona la ai po va nga le la amacha mai le la fa la wilo mai e chawon chapen ai a faila o le ta chua nga nu ia yo na malu masa vo ia macha ia le fa ingo le au ta tu funga po le ainga sa malu fie ia va nga le cha o sa o le lama po fe la le mamau sa ai o le mamau sa ai atale chau o fele le mamau sa pe sa lo tu tono mele cha o toi pe sa lo tu mai fafo ia pe sa na moi taf taf ole tangata le ai ia vai va pena pe sa pisa o nai vai nga cha ua ia le la fa machala wili ia ele tufunga foi ia pole ainga sa malo fie le sunga ya su amala tu fale lu o la tu ainga le la sa no i vai nga ia ia ona fa tino le ngalu ia o fola ka ko ke foi la tangata la una cha mo ia fia o il vai nga le alfa peso le kaulango ka penga le mele tanu te pena il vai nga le ia al chala masani no fa longo ile atunu e fai mai la tu chala ia au ke alu ke uso i mea kama makua tu lo wal ni cha o marchi sile man fa fonga le mai ke ka mo molo muku ko ale ka vai ia ai fai mai le mau chau ave ale sunga ya su ale fai ba na mai la ni mau na sa foi fai la na sa wanga i le university te mio sa mo vo ye pe pasa mo fai mai ele loa po nga fea o le vaenga o le nganu ne tupunga mai el chala le mal chau sang vaenga le ka mo mo ku ka ila yo lau pe o lana tel tununga ele tel tununa a fai a famela na ia mau mal fa ma lo si tupulanga o le tunu o lana ia mau a fai la ele cha o nai leanga ma le lo nganu e o chila ia le leila nganu o chi le ai sau e tu lo ma uma tu le su wanga e le sau chau e o la me mo oi ai a fai lo che fia sau e cha lo chau sau lo ela nga o le si tanga o le mau al tanga chau man tu pel pe pan fai va mai su o la na ia mau o le si tanga cha e pilo lai sa le nau lo ya wa a le me silio na cha oi la na ia fa ma lo si le tunu o le chau a cha milo le tunu lo lang lo ngofia sa mo mari yo ngofia sa mo i lo lai e pila o la cha ita chal no le nga o le si vai nga cha o le cha tu vaso lang no vaso le e ka wa la ngai ma malama sa lo le ia wai le ia lo ka pa lang mari ke le pa lang mo ke ko ke le are le ka sa mo e pe ole e mana ia ole winga vi o cha chal no le fa pe ma ya tu lo fina ngalo sa mo tu lo ya po al fa malos fa ya te fia ya sau yo ai mana ia mari volo sa no nga mut pola i le tulanga au e tai tu sala va ma i le wa onga ia o tamai te wa tura lo yo i lo basenga polo mato pokalame e tu lo lava i le fa pe sidi ai mai dai pe tamai te fa na le o le monia va no lunga i foundation la o atu nei mātua tate wawa ai atu ai te enrollment o atu nei mātua su e ni me ni pokalame whauru na to whanau o le sina ngā lui tau tele mo mātou o le tamwhai le ia inkaresi me tamai titi le mele whai sa ole bera mena ta ua i le a mesera watanga o te tau o le si se ilonga pipi i le malo fie po le te tau ia te oi koe ngau lo la i e whai o stamati e lo le mafu angal tourism ngau lo la i aru le e sui a whainga e tu maua ia wha vai moi eu te yo le sau no nga li mangel i tu langa na o le nga o le oi ai e o mo ia o sin cha wa mo lu tanga e wa o to tel le tu pulang cha lo wa mana la e le la i o le tunu
au nei tupulanga fuina o isi tangata ka va ai le si kai mi pe ua whakamai ai ro pe mo i fo le si ko sanga va ku lau sa fai mele po lau makai lau kau chelo ia ona le nau voi le ia ai va esel tala voi le wa sa o le maule fai mai a fai a tala tau ona o lo mana fa lau lo le tunu i lau ta leni o lo wacha mai ai ele lava lau ngano o la ki le fo alo sa fa lau lo ngal ka ko e kai pe ala nga fo ile nga singkupu ko mo la ka alo le fo ka alo le nga oi ku o ku lo kali le singu ku e wala au mai lo tsia ala tanga tsa ye le tsau la ye wala au lo mako inga choli ye sa mi fo e ai fo la fa lo le o mai ala ula kapi o lo le ku ye wala au me lo ko inga ye sa mi fo ka male fa ka se kala le ofo e lu mai fa lo ngal mo fiu la ye kan ye le uri ko choli o la fa au mai nga o ya le fe pe ku fa ko o ga ka mai ku loa mali ele se pe a forfola sua le pe ala kapi pe ala mali se divo se fai ele se pe a forfola sua le pe ala al pe nga kafa pe ko ala kapi ele winga la ola taua fo ila ia le mau le tanga a fa ila nga na la i fo ilo na la i fa ilo ile awa ole ia o tele na tia langa lang fo wo ye ole upu ale nga mai lo ka fakul kai mi kai mi la ka lo e fai la ka ika ka ko lo ka fai la ka fa mai la kala ngai ko inga fu isai le kapua inga mai se la nga ngal ka ngakai ke le faku fa yel me le la fa mai chala ka ka le la kapi la nga ole kal pe ale fa ke le lo faku la nga fa inga malo sa mo la kapi ki nga ro pala i ka lo pe ko pe ke ko e fi ka kapu e la lo pe lo pe se fu na fa nga nga changa ai ta wa le fa mai sua se or ka wa lo le fa la wi lo ta lo fa la wi lo la yo le tunu ai mo si foi ia e ta nei ai ro pe li si lo cha usang lo mana usang fa mai le po la makai la fa ya po na wa fa lo na wa na la wa amacha mai chua fa la chau le ya wa sau fa ile ava machai yo sau fa fola cho na ya fa au ya wo mai cho no fa lo machai ya la fa wa chua fa ile ava machai ia male lai awa ele fa pe nga o lo fofonga in fa nga e fa la wilo ai ta tsanga nu boi lava ele fa pe na lo fonga ele fa pe mutu poto ele fa pe mutu poto e lo ai fa la wilo ta tsanga nu e o foi la lo siva o whawhiwhianga, lo taratu. Sa o le pe o mea na e lo ai lo wanga nu. Pe o wahenga whaina lea o wina i o mato i e pito la au. I le wha pe wa pe o mea nga, kasi alo wa ai atu tanga tau lai whaile tau pe whaile ma whape. O ia, kaulanga i roa kakala, e poko, e roa siwa, e roa me whape na au isi. E uma wala e whaiwhai aho o iei. E whaiwhai aho o iei. Ia, e sa o ila le lau sau no ngamal ni vai ngol tau tapu kala e le vai ngol pe ia kulo yen fa fo o le ro sifa ma cho ni po ngal ma cho ai ngapun me e vala au me ai ia la ufa no se kala ile fo e le se pe sifa le pe e fa ka upaki ele la sa fa ka upaki ia ka ke sifa ko nga sifa mali fo ile ia yuli ai ko nga fa ka upaki ai yuli fo ile ka ke vai le bang ia ile popo nga la ka ka o kingo ele ia o ila ele ia o man maramba masalura anga ia kulo ia anga ila ngi fang giva fo ai va nga ka ya ona i winga ia e pa wala io ngai vai nga fo la ka ika fo ka kau ia ele ro siva fo ia siva fa ai ma kwale le fo ai si me ia bio nei va nga na o min ma fa so le chau ia ona le chau e fa chau le vai so le nga nu le university o sa mo les for really le fo au ne e misia i lungol por kalamel tatu Maleifua mai o le atu sa o toi vai nga umai ia a le ke le for ka ko saoli mangele tono ole tau mafainga o le nganu ia onga le la sila mai le si level le la o tatu nganu o umal le vai nga foi le langa le ato o le popo valu le popo sau fola le sua sau fai o le la o le si level mo lunga le o tatu wal tainer tau fai falsa mo lo winga ia esa o kala ngai ko inga foi ia kang ngol me nga kai me le ala wo ala investel me nga tai me fa so ai no le manga le amale au nga mar fa boy le ngata
ia tapena ile tamatitia ia faatumuina i pero na ato pona pe ma aunga na ma famoe tato pokalame le university le fa ia sora sa ia tau il vanga le ia mal fa manatu fo moto ia lum fa nau ia me se fo fa fonga matu ne ia se matu e fisingi fo fa nau verso le awal verso tu ile onga yoi em sal fo ile umma fa inga lo nga fa ia onga sa fa inga se ia ia la patai ma fa ilo ma inform moto i matu I vanga nei o le whaonga ina o le verso ato mo le verso le nganu. Longo winga la aistami te aonga le lak whamai o le sau le aonga le verso le. Ia ato no lai mo I ona o lea I tono pokalame ne tapena ina o le aso le nganu. A whaila I kewa su e mai le vai malikivi e le la vea koinu kungu o na wale la apu e o malikivi. Ia rono winga la ise la le nganu la po fele le anga I le alo mal whanau. Ia wa o le siva sa whamalia te. Ia o le siva e ngalo o iloa. Tofu ale le aso ma le safainga mo ila fu le aso ma safainga mena tauna sila fie le matua po aso safainga I involve ia lo walo po fanau pe sau fo ia mata sila isi safainga isi aso o le venue le fatino il vanga ato le pol no fuanga o la fatino il vai aso langa no ol fa Samoa is tono university o Samoa I tono la mo papa inga ngala vai vase ia la fa pena ona fa solo ia vaenga isi vaenga ta o ta to por kalame e fa la wi lo fo il fa fonga le tunu ia o le fa ngata pidiao ia o le vai temi la le amata le verso nei walen fa ngata ile verso kiontu vai temi le mel verso le si anga ia to ile fe usu o le wi il fo fonga fo le pulenga le fa la wi lo mai mo o to ma tu ile tongi na pidia fa ise ia inga fa ise fe anga inga mal university e ala le ilo sum tala au mal tatu vaenga o tupe pol vaenga al finance e sa ili ia mavai fo ile fionga ia su Diamond Brown o ia le fa ululunga na faile se malienga ma saingi se fenga inga pe fa fe ona tongi ia piliao te ia o el vai so suenga lo no inga o vai so suenga o vai so lo na sufa sulima o mo vai so sufa study break va sulima lo no inga o le vai sufa la le vai so tonga tai tongi no pili nei o si fa manino foi len fa ilo mai lo official tupe tato ia a fai to into tongi lo pili tongi tono le vai so suenga ia e la te tunga foi o toinga fitilo ngo pe a fai pasi o tau I le lise ave se na te pasi e tanga to o mona tongi ma mo results lo inga la a fai o ke minga kuai lo inga sa wale lise le tongi lo pili mo la ngai alu foi lunga ka ko te the base ia ma system foi e fa ngai lo ai lo o mona tongi pili lo no inga ta wala ngata le sufa ai o to le sufa o mai alo tongi pili e lisa mes por alo no le sufa se me vai te me o novembro foi al vaso mo novembro ngata le sufa mas mo novembro ia ngata lo inga ko ngingol pili alo lo le ngoi tono le ia fa mo nga lu ste o umon tongi pili pasilam cha upu ya le ia sa sa wan lisi o pas wa ilis tamiti la tu sia kile no le la pa mo le wa umon ko lo pili ale pasi ho ka upu le o saulingo ia fa malulu o tuai no tongi ala wa umma na ilo mo tonu pa wala le vanga na ia pe ona vanga na tu fa menino o le utato o le pilioka o le su mai mtala mai au ia e fitu na I mal tato university ia I lungo le fa tananga al pulisili mal pulenga ko e fukunga I pidio o ngi vai kai Mirkovic ali da mari ese le amuia tato le tu mai avanoa le pe respect mi fa ngata le pidia o fiki ma late fee ma al temna ne le o mona sa no le fionga le pulisili lo tu mai avanoa me le amuia tato o le tu mai avanoa lava ia me se foi tato whanau, me se mātua whafonga mai. O le suma ia, tala mai au fitu nai, o le tongtong ia, o le mai le aso, le aso, eu atu whai unga tausanga, ia ko mai a fwene napi. Ia, o nei tūlanga nai le whafonga mai le tunu, o matu te whautu atu, tala noa te foi malenganga whaaloalo I lau whafonga ta pua I malisisila mai Samoa, whautu ai foi. Ina ia fa mai mai pili o nga nei whanau ina fa le tonu fo ia la tau su nga malai ia la tau tape nanga le fa ingol tau sang ia mau o ai kulanga fo le fau awa ole vanga mautino ai en sau no el polisi a fai te o tu le vai taimu wa mai wisau te stole tong il pili ele fai la na
nei tau o result lo no winga fai singa ku nga la nei va nga ia mai ono o fo la mo fa no nei ma tu le manu ia la tu al fa na a le la polo ka le ko nga pilo winga ele fai na results ele fai na issue se confirmation fo ilo o mala o ele fai na issue la certificate lo fa o lo so nga wenga e te le ala le afia nga pe a fai ele a tangia mai i la u to foi fa foka le na wa to university e afio mai ia e sa wa fa il sa ngali mai limo suka la e ke nga fakia ko kongi kong ia e ka wa i pe kai kong kai lu mai mai o kwa bo ia pe nei va nga ta na e ini si va nga lo chupu chono e ngi ko se minga mangi nga pol mer ko fio triple nga i tu sa lo pol fa ngoli te fa ngol semester ia pol o nga tono setema o setema le fa pe fu ata wa le la fa ngal break e ta fu na i ma ta ngai le fa pe mo te wa mai ta wina ngole nisi fo fa mta ngal ta to ia university e tu ua fo ta university le va ngale ale vasenga le media and journalism ile sa nei e mo la to foi finga malanga mo tse di sala fo yo to tali mo le solua e pe on fa mo fo ia le fionga ya misa viki le po e pe o ia le lo fa ulu le ta to por kala mele o le tu stala mele o fa sala lau e o ma ua foi fo tuanga le ta to ma finga malanga ia isi sila vea e me tu tu na sa ngale mu e mo to ia lo fa na e me si fo ine li mo cham chai fa ya o e o lo to o vea por kala mele a me se nei te mia mutbola o le sa ngale mu la val meta awa o te roa ilo o isi la fia umal tato whawhongwhonga meo Samoa i fes whala vila vin tupu mai tūlai me the weekend sa o solo o mai mau tau so i fua whama whanawhana te pele atua rea inga ma sa o le i le alo leo whapea o le tamai titi onga i oi maru ia o le sumalia wao leo whai atu le i tala fo i tato o news o sautai au talo fai o mai mau fo se fua se tatu o ali awa o tonu la moi malu tu so sanga le mu la o le si mea le ile le fa foi so ta vale o no la a o si ta vale ye o si ta vale yo le ala fa tuanga le nganga mau lalo ma pokala menini Maleifua mai Maleifua Mai pola ia le fa tauta ta o la fa tauta mal sanga le mu wa de fa pe afia na o ia fia umata tau pe se fala vela tupu mai wal temi nei o sa o ta wale le ia iso le ka ilo ka vale fa fopi o ia so skeme o ke so kon ka ole o so ka pala ai mala ka fefe vanga li wa ka kilo le ka kio ma sia ka ainga me fa tu a tsoi fa mol moli ta ta vale uma ta to fa tau malava ma ia mo pe ta to sanga le mu e se ta ul vanga le e mo ta u a tele le vanga le fa tu ai le sunga bangele ile malo le tunu ile ngaka o ile ke sao ala si pa mai le si ale vai nga ta u ma ta lia au fo ku dia sa wa te lo le sa o ia ala la fe fa so ava tu lo fa fo ma si si la le tunu lo fa so ava si ta va e ke fi wala ku di sa ala sa wal fa la ve ku dia ma wal me lo va ai ma ta lia sa ngale ku o ia e fa alu pe ia sa la wa le vanga le fa no le weekend ia ka lo fai si fo ia wa wa au fo io no le ia o le meo le lau fa le ai na mal mo no fo fa la ve fa fo se e mai ma won so fo le tunu o le fa so longo le nature por kalame mal fa fo mal si la mai le tunu ia i malo fa lo ngi o tato por kalame ia na fo ia e su mai le sunga tu pa ili pina per stene pe ia o ia le o le student counselor ia fo le fa u longa o le vaenga o nanga mo tangata o ngai tono tatu university ia le lai mai tau atu ia le fa pe tau no mai le afoliva ia le va tu po pas ia i foi statu malo falo ngi o por kalame ia o se sui mai tono ia o le APTC ia le nga le Australia lo tono tatu university ia la su mai fa la wi lo fo ni si vaenga tau o lo fia ngai ma o awa o le si vaenga le mai tau le APTC o le to inta mai fa ia sa le ia na fa ngata tau sanga te atu on toi fa foi tau sanga tu fa foi sanga tau sanga ina me la to malo tu fa foi tu la to sanga ta nu me na be ngao fa na le ira lo le PTC sa o so le la ngao na o tanga sa mo le wa o ngal ke mi eu fra la o fenga luenga fra o fenga luenga pa to to tali uni me ra o fenga luenga Australia le am tanga tau sanga to yo mal fa yo tau sanga le te atu nei tu fa foi tu la to malo yo nei la
o tātou tangata a tātou lava ia. E whenai si vahenga le matou training nga whaere STA. Ia. Au whaapea on whamanua ina fo i loa onga i lesi level maulunga atu le APTC. Sorry? Maanga ia keleni. O yo le si vahenga tā ua nal po kala me utou le na wha mai ese meo apelila. Apea le ua mai le whaau nei a September. Ia. O se tala fia le ana na maua matou. Awa ana matou tarusanga ia te imna uma i matou results. Se whaunga e whai mone i tangata. O a manjol tangata e o le wali toi a onga. Tāo a. Pena naka. O le mantau tua i tua. Le mantau tua i tua i lato. Whatan malo. Nei. So pese mitanga la lea mo lato. Mwhen whau. Ia, sao le. Mwhen whau. Mese lau tatu whailonga le. Lea fia tutulia la wali ta whesiri le whai le ta whatata na nga mua mua. Ia. Mera e kau accreditation o le pokalame le certificate tua. Roa o sau no mai fo il mato matua sau whainga. Ile matou whailonga rea. It's internationally accredited. Luinga le whamatalanga. O standards uma i whaonga e tono le matapokalame le certificate to tourism and hospitality. E whaonga e whafo pe recognize ia tunura i whafo. O standards uma i a New Zealand, Australia. A me se whaila le matou waenga leo le STA, po Samoa Tourism Authority le na whatau nui na matapokalame. A wale le pena e sau no fo ia i le MCO ngaluin whawaitaimi. O roa i le tourism. O inga luenga whatan malo. So e whengu whaonga hai lato, I recognize la pia e sua tuma oe, pe whamanuia voi a oe, pe tala mere kotas tau sanga uruma, aloa iei, pe te move ia i whafo. Aloa iei lo whailonga. Ai pos tala matango fia na mo mātou waenga lere si e whahula i a September. Lera e toi whamanato tua i tato whawhongwhonga meu Samoa, me se foi e ua uma o lato a onga semester mua. A palai o aolas whareile nei e whangata i le application. Mo le whaunga lea. Le whaunga le ia September o le solusu fitu las whareile nei. E whangata i le tato application mo le whaunga. A la solusu wha o September. Whatau ina i le whaunga. Ia, tā ua tele vaenga pe o na whorosia foi e le sunga ia Darren. Ia i nei foi ni vaenga le tai au. Ia mai se ka ku le wo wa malo fa malo ma ngai ke le lau ku ngai lu ngai mai se au chou ia na faial ngai le na o ngai vai te mi ole o le mai a January foi po ia perira le o te le ia le a tu foi sao le toi tu sailing ol mamla mai na ia fa ia i lunga le tunu ala le o nanga ia manga lu fa tino fa pena tau tu ai ta tu mataanga fa le ia o fa tel malo ia mal cho tele o no fanga lo fa pena Io na fio il telo tato o tourist. Ia al nei vai ngol chaiao e manatu. Ia ole a tato mapo tu sina malo longa pupu i tato fa salonga fa business. To foi mai por kalame. Ia ona so atu le manisi vai nga ole nei chaiao. Clean hands, save lives. Ai e tele ulu fale i lotoa. E te tau lava o na fuluma o rima. O lo ia i lava se te pua uma o na saunia. E ao na mulimurita ia i le fuluina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fululima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui ia mai ai nisi o siya mai a fia ai i se whama.
li tu o le whaonga ina fo i o tātou whale le tā ua, e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mau tātou lima, i le taimi e mai ai ona whaonga i ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama, a mata mai le fulu mamao lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai, pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa olo i tutono o le tātou loto a. A ea nga i le pasi, fufulu mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā pia e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina, pia whata aua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima, o le aunga lea ma le whaamoe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina, e ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui, lai lo le tautonga fitia. Lima ma, whasau i ngai leola. Kapua inga Pake iai le a inga kaua anga Palela kai marakama a inga Ole koa mga lale ua abe i Amerika Laka marapanga alu Ua ske ua konga inga Leo pisa ole pare mai Oka e oko Se oko lau mapau pau Mai wai kui se Orko vanga i baila au ore baile le ngau Mai mau e peanga o wape i loa inga Se mangu ua ngevanga o waso mai ma se pue pusinga Wai matamala Sakanalo sapi matala Nata patuanga Koi koi mamamapa Awe matamala wawanga Mai pele papa pomu mai alapi Se va ai lei pele o spai foi mai iraki Pele vai ngao sama wai long pale ma Sai dia maua ai mak vai pa E kalo pai le fionga i ko vanga Leilo lava pe ai ua urufia ni nganga leanga Se mangua ko sau ma se vai se pa kau kala Pe leo a mio pau ma mangeo ni mafua anga Kosa kai mai Koe patamala Satanara sapi matala Sata patuanga Koe mamamapa Awe mamala wawananga
mai le si ngasir ko banga I papo. Tina, le hai. Ele o ngasir ko banga. Ala e mer ko banga I longo foa. Oi. Ele o mai ko banga. Oi, le hai ala fianga ko banga man sio pola e mai lunga go. Ele o longo ko ale ngai pai. Ala mai no banga. Oscar Palmai, Wai Patamala, Santonalo Sapi Matala. Clean hands, save lives. Ai e tele ulu fale I lotoa. E te tau lava ona fulumau lima. O lo iai lava se te pua uma ona saunia. E a ona mulimurita I ai le fuluina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui mai ai nisi o sia mai a afia ai I se whaama. O le tu o le whaonga ina fo I o tatu fale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mau tatu lima. I le taimi e mai ai ona whaonga ai ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao lima. E tele soifua o le ala vea ina mai I whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga whai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo I tutono le tātou loto a. A e a ngai le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā piapi e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pe a whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia I tātou lava. E sili le pui pui. Nai lo le tautonga fitia. Ina mama, fasau I ngai leola. Yeah.
fainga tap te leo nei langona po ae winga lea no fana o tinga wale mafaina inu nene ipu e o na a o fea upu ile tano fana fonga na o a use ia I ulo o na tele lava tau ave to atasile nei polonga ai longa e langona a o fea foi tala no anga ile telefoni wana o la volo tofi ole sa o fenga ina to oti ia fama me uma le fea lo foni le fama oni ai ai la volo lo to lea ole o fatali pea foi mai ole lo fama na me e tu mau pea Loa ua e fa mangaloa ai ole fili na fa ase o manatu mau pe ana e lo mai lo nei fatu ai ule au ngata mi ualu ai o te tu mau pe itala no anga ile telefoni uana o la volo se ia wa fola si malai mai mau le mafu ka la kala sa ola por fa por hankari ai wa masai sai au ke mama ola se ko fa fo ir kai mi ko ai la vai de kamorata no no ko si o kalima la no ko e pa ia si o ka ma ele ai fo se ko kai ma par pala su mai a ko be a ku iri wo ba se ia le na wa mangu e an ai se ko e ka nga ia fa mu di wa ang la pe fa mangano a ko mu la por ka ka yo la manga ku ai fa maior Bere, ai de bere rufi, ola pea pior. Ai o te tu mau pea, itala no anga ile telefoni, uana o la volo tofi, ole ta uafenga inga tu oti, ia fa vai me uma le fea fani me fa maoli.
Fatalo fa pea sa moa I lau mai moa mai nei vai ngol tai au I lungo tatou por kalame o Maleifua mai lewa toi foi mai ia o sila mai lewa ma fatasi toi ma se tasi foi ofisa si ni tono tatou university o Samoa ia le sunga ia tupa I lipine presidente pe tai ia o ia lea o lo fa pe na fa ulu ia I le vai ngo o nanga mo tanga taonga ia po le vai ngale o le manager o le student support services ia mo le tai au ia o le sunga foi ia tupa ia le student council ai tono tatou lau mo nei papa ngala ia te level saul nei tamali o le tunu lon tau sanga o nga lue mo tatou university a o le fia tele mo nei vano le afatal no wala fa fonga ma lo te fu mo ngit pai tai o man via lau talenga mo pola fa talo fa fo ile pa ia mal malo tatou tunu o lon fai ona mai mo fa fonga mai tatou o kala men nei tai au ma lo o ke le foi a soka kwere ko felo ia mo TV mo le bisi foi nga luenga ia mai se foi o le wa foi nei kwata mo le le au ia sa ke le foi ngisi ka buka ka mai kia o ngolo fa pena foi fe nei mo la sunga le tai vol tatu va nga malos ia o le student support services ia e mane foi nei ava no se fa so foi so fina ngalo ile tunu ile va nga ia I lo to va no fo mal tau tu lo fai o ai e foi nei fa fitau le fe ngai mai tia o ngai ma ngai foi la o nanga ia mo le mo ngai vai isa o nei fo ia fo ia le I nei fa fitau ia ala va tu te sau no ile vai nga tonu ale o lo fe ngai foi mala o nanga mala nga fa lo tu pa ia fa tai mo polo ia tal tonu le o nanga ia so ani mo tangata o ngale ia le ma tu va ia e fa o nanga ho ia lo ia na fa ma tu ia ia fia inga luenga ia po o nga fa matematika o le numeracy ia le literacy ia male tapena nga fo ile le tama poltenia o nga mo nga luenga employment development ia le ngata lai le o lo ia fo ila male va nga tau fa tal no ia mo counseling ia fa ta se ila ma no fo nga lo ia ma tau officer ia ma fa ona fa mea o ngai i computer lab va nga pa na pe tai lau tasi aleo o nanga o lo whatino pia. Ia. O le tūlanga i le whatal no nga ma whanau au i po tangata o I mata au pufo I le leo o lo tu ia le tūlanga tau o onga. Ia. Vai nga vo I le leo lo mamafa ia ma o mata wino lo o ia se tūlanga wa afia I le I tau mawhai. Ia le ngatala o mata au puitua ia inga. Ia mata pufo ia o tu la ema mata tu poi tonu I nei le ia pe lau vai nga ia lo va toi so soani ma vai nga pa pena o le tele o tapu kala me fala wi lo le walu lunga tu pa I le vai nga tonu le o na me se vai nga ia le o mona sa no ia e so soani avel matematika e so soani avel inglisi mal ngana le e le so soani o le o mai o to ia mo sa ilingo nga lo nga ia ala le fausia ino tu si apalai ia o lau CV le vai nga o mai ia le o monta pena ia tatu vai o le fisi ko kelingi si wale wa tatu fala lo wa fai ona tal sanga ina le o nanga lo fa tino le fa tai ma tau no le o le tele wa singa ia wa ia o aso uma le fa so longa le wa ia o ila to mana o miel so ni le tulanga tau literacy o numeracy fo ia vai ngom fa pena o vesa foi lá nei lo amantai foi ma po kala me yo tape na ino ila tau ia mol sai dinga ngaluenga fatal tono ngai I tulanga foi o ma tau wine fa so ta inga foi mo fal fa ngaluenga e pe vai ngai o lo va vai ia ila tau ma tai tu moila me ia mana o mia mo mai tangata le lo watu sai dinga lu yo vesa atu nei mal masina le nei o lo tape na vai ngai ma fa solo a foi le I tula ma tai me ava no ai ta ma o ngai an tal sia tanga tao ia na talo sanga I vai ngai o le la wa ma tal tulanga le ma lo I o sanga fia fo nal ta chunga lo ngalo fa tino nei o la un fai ona ta ul fa fonga mai ma tua ma me se alum fa na ia la uto wa unanga ia la lai ta tu fa la lo I wa ia pi manga yo le vai o le lai ia nga ia pe tu na fa tai foi le vai tele atu ia ngai ta mai o mo mia la uto ona ia fa tai tu foi le o fai ona wa ma to yo le pe pese I ka ko kiwi ma ke le lo ku la ko foi ku vai po lai e ko ke len kam ki o ifo ia le la ma nei la sa no ngal tai tai
ia o loi fo ia le tau ata to por kalame ia fanga sol ia o tatu o mo kota mo bulan nei foi kota nei foi tau sanga falau fa ku pe o kau vale le solo ko ka mai ki fa fikau dia wai o le ko deva ko ko de kele se au imu ava ma se ia fa fonga la tu no ma tapo mai ma si la mai ele fa pe o fa ia tu le fam talanga le tau le ngwa o fa ngi ngwa pe le inveske le ai o le winga foi le fam talanga o no te le ai o isu si le ma sani na tupu tau sanga ia ka mi ki foi le usau ku mai le fang pepsi ma le fang vai ala sa o le vai la o la foi me o le fan o lo ia le fan pia ia le lai fa sa ni una va ko ngai skula ki ko ia mako ia ma molia tu lo ofisa o la sa uti lo fa ficha uli nei o anga iluma po le ko fa ki ke mo fa mai fa time po le tel to no le a fal ne to sanga po semester le nei ma ta una le pa ula lo numero so te fa fikai al tulanga la fa tai ona wale o le tulanga le au fa ngofia no tu ni so fa na e fa tatal nom ta o pele yo in tulanga ia e tua ia i pe o fa mama venga le mo ni si vo ia ba tu ya la to wa ia ala wa ile nga fo ile le ma fa intal no nai lo le o tulanga le ia ona sole la ia lo tula fono le university ia ma afia fo ile tulanga ta o ai pe o le ma tauna le ma taua va nga ia le nei a fatau sang ia toi titi al no me le wa tulanga ia o te le ulo pole toi titi o le toi faia ia pole me o poto e o me le ma wai o le ase kupe ho le mo wai o le sifuna vai ia yo le lo la ngala sunga li o le lo la ngi ka maki le wala nga cha li al fautuanga ia pe ona ia fo nga luanga lo ficha nga lo lo sunga le cha imale ta cho finga luanga o nei vai nga ia cha o le ma cha wina pel cha cho university vai nga le o le bio pu le le la vai o le mai cha wina inisio cha cho fa cha no nga di ngom sa ro eu esi le silai o le we cha cho peer to peer le ai fe ngai mal vai nga fe ko tia fax le we ka ko peer mentors le fe ngai mal cha cho fopi o le sa si silai nga lo nga ni o so ani atu la to au na e fa tai ta to no te le ale le so ani au nanga ia ile nga lo nga ma to ono le tu langa le e fai ngo fie fo inisio ta miti on tala no ai fai a onga matanga ta fo ile le e masani ai ona to wa ia tu pulanga e po le wo ma vai nga pen a to e fai ngo fie na fa so fo inisio mata ia pa wale po le nga e ma to o tu la fo ile le o le feeling po le po sa o tama le te fa so ia awa o la se tu langa fo ile ele me foi ona mal pui ai la ia fa machalanga pe afa pe o tang chale ti chalo noi pe o ba nga ai o le me foi on tu ina chul ma to ba i fa machalanga machal no e mal pui ai ma to tu langa le o va nga ia ma o nang o foi on ia chal chono le sile va ngolo o te le so so o le time foi nei o fa ngol masina le nei ia o le sa fa tau nu o ia le so so nga foi le mo le ta pena ina o se polo kalamele mentor program mo le university ato ele fa pitola i se foyala ia po sa fa inga foi po aonga ai mo le va vai pe mana o miel tulanga le mo le university ato o ila ia o le fa mo ila fa inga masina le ia mai lo le report ia le consale le sa fa tino le ngalo ia ona va vai foi la ia inisi tu e uile ma to o nang ia ma fa ta ti po kala me te ta ona talia toi mana onga ia fa ai lo mai fa na wa ta ua yo va nga nei fam chalanga ni mo molia tu sunga tupai ia cha ua lo si sila mai sa mo mal fa fonga ni cha ya wa va nga silion cha ua ia o le cha mo fa ile o mo molia so so ani mo na ya lo fa na wa fia ia a fila tuel nga luenga fa tala noa i fa fitau le tomiti a fa ye mosta mi tio a fia se fa la fa saina po se fan pia po se amio wole fa alia wole tu sai ma tu la fo no university fa misa vanga a fa ye fa o tu lo ofisa ina ia fa o so soni o ani wala mo e te pena ina ia fa pena ona fa tala noa mal pu ye le tomiti a ole au nga mal fa mo la nga luenga ia maua se vai fofo tai ia tal todo le
tūlanga le te tauna manino fo ia. I lalo ai o tūlafono ia mionga tangata onga. O matau putau sol tūlafono e peila ona e tāua. Tanga fio la malosi o le whaorima po misa. Ia o le vesi fo ia tūlaina. O le tanga fio le lau whasaina. O matau pula ia. E wheso ta isa oa ia le ofisa o le mātou ofisa ia po o le university fo. I le o matanga luenga o leo leo. O na o matau po soli tūlafono. Peitai. E le mātou ngā luenga le whatal tala noina. A wifi alfa i unga le university. Ai fo ila le wha moe le tangata lea po se ainga fo le lea fia i le tamu po le teini a onga mai ni wha misa po ni bevesi fo. E mawhai aona a vela tolu mtau. A whatal tala noanga mtau po ni. Ia, mantua fo i a fia se sol tūlafono e te tau ana e ile mafuanga i mafua i ona o tūlanga. Ia, o le nofuanga la leo whatatala noanga. E te tau ana tui nā tu le tūlanga fo le ea tangi ai. E saunga le mūl nofuanga le la whatala noanga tau. Ia tangi atu fo ili tamama le teini a onga. A tala noa i tūlanga ia. E mawhai ona maua ile fisosoani mai i tau pui. Ia, e le mawhai ona o tūlanga fo le tate whatonu ina ma tūlanga e. A wai le mawhai no tala tūla ola i leo langa o tātale. Pau le meo le whaufutua ma wa ai. I nisi awala. E se mai lai le mea leo le tango fio le. E peo nisi e peo lātou ia lea whamatalanga e. E peo ia tua iai mai. E peo se mele fia ia. Peita. O le fianga le. E le o ngatasi la matūlafono. Le anga o le fianga le leo se fianga le lei. E fia. A lai so le tūlafono. Whaleanga i lea onga. Le au tūle le no o mai nei. E peo o tūlanga ia e te tau ana manino ai ia. Ia le tā onga le a fia mai mtau papeni. A o whamatalanga o mana ia te sau noa i YP e. O lau sunga le councillor. Pi o whamatalanga o mane lua wā mal tangata ni a fia le whawhitau. Ia po le whawhitau i langona fo le tangata mal mawhawhau. E nā tia lava i whatua lava i lou ofisa. Ngā o oe a mal tangata lea. Ai whawhia mātua. A whai e fia mō mia mātua. Ngā māma lama le whawhitau ni. E mawhai ngai kango e kau i le whawhikau ni le mātua. Ia, whawhitai. Te tono le. O le siame te tauna manino o le university ni. O le university a Samoa. Ia. I la mātou fo i la mātou le tūlanga le. O le whātala noanga o manta upu nei. E se le tau o le sao mātua. Ia. Mo i lafu. O tali tono fo i le pūlenga ma le mātou iau. Wei mata upu o mātou soala upu le i ma mātua. Ai mai sai tūlanga i o le tau fio a malosi ma vāna. E lolo le tama polte ni aonga la longo mātua. Va veal fefe ma tūlanga. Langa o le olanga le i fo ia i tua i le. Ele a o tūlanga i mata upu e tala noa mai le tama po le teine fo i le ele mana o i loa i mātua. E te tau ana e pui fo i le tūlanga le. Langa e ile se mafuona le tala noa i tama po le tina ona e fefe ma le tūlanga fo le te ua o sesi ia fiam. Ia e whae te fo i la i whaenga ia. Ia, mo i lafu. Ele sona ai peitai. O le malpui o whamatalang. Ia po le tūlanga le confidentiality o e ia i tūlanga e ngata mai ai. I lau whātai tainga. A whapeo se mata upu e te iloa o le a fia i le olo le tangata. Pea a fia i sisi tangata. I ona e vaila i le tūlanga fo i le lolo. O le saunga le mu i le ngata ia te. O saunga le mu la le tangata. I o whamatalanga fo i le leo le sau e whamoe e wha o se tūlanga i. O i le ele ngata ia te ia e po sisi tangata. Whamanu ai sisi. Ia. E ila le pōlenga wai tau ana e mauti noa. O le safety o le tangata le. E te taulana e wawai. O whesi sia wala tau na. Ia awane i o la tūlanga le. O whaenga la ia. E mawhai. Ona e whaasoa i loi sisi. O unanga fole te tali tonu. E mawhai na mō mail so soani le. Ia awane i. Nei o si tūlanga tūnga ia le. Whai.
ai fo ia se au ala fo le file mo ma le mo tanga ta umo lo a fi sem tau pe o vanga ia o lo o ia le e sel ta wol for sangal nei tai au fa fonga ma sila tatu o tunur por kalamel nei le fo wa vatu le finangalo tupai ia o lo fa pena ona ngafa tonu malanga luenga le o le fatal no ina Maleifua ina oni fa fitauli o afia ila ngona o alam fa na o lo au ngai nei le na malaina le fa fonga ma sila tunu ia te le soifua mai mau ia ona fa unga se tau on fai au nisi foi alam fa na o le utua na ia tuna tau sanga ma tu vasa foi sa tatu tilo il tinga mal mafatio ainga ona ia long fa na sa o ngai nel tatu investe o le ala le o le fa o pe nei pokalam e fa tala no le sunga ya tupai pine i lana nga luenga mal tafa yo ia wala va nei afia il soifua i tono le tatu sio manga a wa le la ngona mal fa lo li tupai ile o tatu nga luenga i tua tu investe e ngata i ngata i la tatu foi tono tatu sio manga ia ai o se nga luenga tsilo tau Zalo foi se tenu lumana e ona mai lo se foi fe au i lau foi au nanga ma se matua se fa tala no ai vai ngani wa ese fo tatu leo atu i longo tatu au nanga le ese fo fina ngalo ma tu e fifa ali mai zalo ai foi e infesiri ma ku ya la foi fi tu me matua inicia vai ngani lo afia tu fo alum fa na so no tatu au nanga ia ta se ani se vai ma o ni se o ngo ave fa mo tatu au nanga lo ave fa mo tatu vai ngal nei vai te fa tai ia mo problema man tu fo yo le vai tau ni o le vai aso lo na fitu le nei o le nei a fo tau sanga por semestre o le vai aso fo le nei o le fa tu la ngai nei tu la fon o ia man ta yo na ta penalisi fo ile le o at risk students po tangata o mata wina fa ia o te lea tūlanga fo i le o ono o ai i le whale tonu la onga. Ia, mo i lava. O le lisi la le tāpina. Po wā lava vāhenga o loo tali tonu le whai a onga. Ko le tānta whai ngā luenga. E mana o mia i le pisosoani. Ia ona matulola, ia le le mātou vai. Ia lea la matai ona whaasolo ngā luenga pe ona o whai loa tu se taimi o solo. Tūlanga ia tau tustusinga. Maenga whapena o le whainga o research. O le whaatūlanga ina o tususinga wha le awa o. O le tusinga e se fo ie taunga whaavai le ilunga o mau. E se mai tus whaavai o tusinga fo ie tusia i o elang ona ma mea pena. Awa ele whapena ia ele whainga o research ale university ia ma susuenga fo. En ta tau ona ia ni tusia whaavai mai ai. Mani mau tu. E peo vaenga la ia fisosoni il matu vai. Kon fai lo tole o numero la ia ila u ai tu ia o va mole ni mas fulu ia ana o ile vai aso o aso tai tasia ia o matua to te leo tanto lo o tu fai mea onga ma vai nga pena ia e fai alana tu ina 12 so so pe a tu langa pena e lo atual tama ia sa ili se taimi e fitau i malana mana vasenga tu langa pena awai le ai foi se tal tonu ngale imsi e te lo tu e fa tu langa taimi te mana o mi so ani ma sa vasenga e fa tu langa si taimi foi le lo la fa ilo vasenga i e le fitau ila mangale taimi e te ava no ai taimi e ma sa ni e no fo solo ila lo la uma ba taimi na tauna e la te fa ma pe fa pe la te mana o mi so o ila le ave le fa ma faltemi ia fa ta se ia ma vaengo o a mi oma ia wai le misial na i vai so oma sa o le ia ua lam fai ul fa tan noanga ma sunga tupai masala foi i lo utal tununga na o o ke kakalo mal fa mau lalo tupai mo si na va no si foi tai e fiu mai mo su mai to fa so foi lon finangal ai ke le ngai vaenga o nganga ngai e fief singi ai foi ia le tau tual nei te mali to no university me foi siana vaenga la finga ruenga ia e titi la finga ruenga e pi tili nga ruenga lo to fita nga ruai ia ai nei vaenga ta una ia le foi o mo na fa mata fa ia tu nei ta ia wala fa fonga ma si ta ko mai sa mo ala va tu ese ni ia no pe si vaenga ti fi sa no ia i tupai ia me se foi pe si fa tuanga mo na ia lo fa na malenga fa lo fa tai bin pula fa tai tele mo la no ia tel tono le tai mile nei o le ngā ruenga ia le au nanga mō tangata o
ia e te tala lea wanoa mo le whanaua o ngai taimi uma. O le sosoani fo ia e tuu ina atu. E le te tōngi. O ngai o lo mwhai o nei. Ia, mo le whanaua o ngā fo. Ia ini tu langa fo le lo whawhi tā uli o lo whea ngai mo. Ia po whisanga fo ni taimi. O le te talo lava ia. E le ai se le tūlanga fo le tāo fia mai oi lo o atu mai. Ia, mo I lava. O le nau ta inga. Ia wane I e pa ua atu le tūlanga le o le leanga maa fia I oi nisoli ngā tūlafo. Ona o vaenga I le mwhai ona e whaatala no inga. Ngā whapeo le mwhai ona tala no ai tua ia inga. Ia mo le sila fia. E o mai te tonu le loto ale nei. O le malu o e. O tangata whai ngā luenga. E me siol vaenga le mātou. Sa o mai tono loto ale nei o le mesi. O mātua mātou. E telefona whautua ina e tamita. O ni tūlanga whole le vai atua le o le whawhita uli. Tele utangata whai ngā luenga lo ie. E o ia ima whatala no ie. Ina ia aua lawane I o se tūlanga fu. Le mātu ia. Ma tui tau mawhai se fufu. Ai le sa I le aua le mawhai. Ona fo ia. Ai le I o tūlanga le. Tūlanga tā penanga ma wau le la lata fo I tūlanga malolonga. Masuanga. Ia o le ia wanoe pe ona whailo atu. A o onga wha matematika, a o onga wha le ngangana, literacy, manusi, o le te tala wanoa. Mo I la tau whai wa uma o onga le awha tau sanga utuana I atu. Ia o le ia o onga ia mo le tāpena ina pia o au tustal sanga. Ia mi se whai lau CV ma vai o pena. E so soani atu ilma atu vaenga. Ia pe o ai o le tātou ngā luanga. Ia tu atu pe mātou tau au. So soani atu le whātinonga o tau o onga. Na ia I manu ia awa o le whaamoe tonu ana le te utu vai mai I le university. E leo seisia vai o le a onga. Na ia mausa manu ia le mo oi ia mai se o lo wain. Ia ai manu ia tele po whanga le. Nei awha tausanga. Ia mal nei aso mal vai aso tātou savalia fo. O whalo lau. Mo le atu whaftai tele lau sunga tupai le nei tai au. Molo wa no tā ua nei. Ia le fu moli le forsanga tā ua ma le whafonga tā poi ma sinsila si o tātou tunu ai. Mai se ai mātua o loa onga o lātou walong whanau tonu o tātou universite ao Samoa. Ngā luenga ma le whita ngā lue whaftai whamalo. Ia la fo yung sa. Ia wai sa o hit kala fo lili. E ringi angelu me ia leo mai song whawhikau. Ai te tau au na iei se tofi le mui lo vina ngā. Ma mo fo le ong sa. Wa hol ke vuelo vakso vuelo nga ki wu fa nga le maso le ai e pio lo nei winga na ile fa fonga le tunu au lo matala le faitoa ia o le official tupa i male nga luenga ia e vatu so soni mo o le alo mal tamaitai ia male alo mal fa na o le li mal tamaitai o lo o ngal tatu university ina ia mo so soni matau nu lo miti na ia fa u lo fa ilonga ma lunga mala wa o ngai tono tatu university on ia tele ne yaso a mi fo le ai te e vai e fol tātou vaenga malo si o no nisi fo tūlanga o lo aso malo lo fo ave ia malo longa fo ia le fionga ia malo su e file mu anti alama ia o lewa e tau te ia tātou vaenga o le student services i le fo i vai tau ia mo le anga le pia le tu e fo ilu fo malo lo inga malo si tātou filo ia i sesi por kala me lumanai ia i le anga le leifa so tātou tapa usi le langi ia Samoa o le porkalami na le whaatalanoina ma le sunga ia tupai le nei tai au mai tali tonu o leo a atoa whaafonga i lau sinisila mai le nei tai au ia il fina ngalo foi o le sunga ia lipine ma sa mata u whai atu ala se ngana usala ia mātuk whaapea tu ia whaamangalo mai le universite baua o mātuk tala ia tala noa wha universite ina ia manino le wha aua wala u whaafonga tāpua i mai ma le sinisila mai manu ia tele whaiva le nei tai au o le aso o mai nisi o whaatanoanga ia fia ngai foi malisunga ia Darren Mangele ia mse tasi foi le APTC ia la fa so to la tu fina ngalo ia wala val ta upu o le tatou tulisi manisi o vanga ta u le tai o la tatou mapu sina malo longa pu pu por klami i nei fa salonga fa business ia ona so mai le o le sunga ia Darren Mangele. Clean hands save lives. Ai e tele ulu fale I lotoa, e te tau lava ona fuluma o lima, o lo iai lava se te pua uma ona saunia, e a ona mulimurita I ai le fuluina o lima,
ia whaonga lava nisi o vaila au fululima ina ia mautinoa. Lo malu pui ia mai nisi o sia mai a afia ai i se whaama. O le tu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua e pe ona sila fia. E tatau lava ona whanu mau tatou lima i le taimi e mai ai ona whaonga ai ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutono le tātou lotoa. A e a ngai le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā pia e whai ngō fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pe a whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui, nai lo le tautonga fitia. Ina mama, whasau i ngai leona. Salamo ile tunga mau neye fanga lo le tata longo amase fau ai pule ia o samoela patata seba mai soleba eba mai música atama ole tu sama brothers asala se ngana la fo inu o mala asiba mai masu e mai sa upanga Pulanga a fai o e ona ile ava Fai mali e masu e mai sarupanga Se ole ona e va fia ele tai ona mapati sa ole fauka ko ole happy male fia Se va mai soleva Eva mai musica atama ole tu sama brothers Asala se ngana la fo Siva mai masu e mai sa upana
Tele soifua mau la ua mai mau Tatanu ai lava sieli ilea o tala noa fau Maptusi al babi ai le maputanga Maleifua nau talu le faata malai le o langa wa masau Seba mai, soleba, heba mai Musika atama, kole tui sama brothers Asala se ngana la fo inu o mala asiba mai masu e mai saupanga Seba mai, soleba, heba mai Musika atama, kole tui sama brothers Asala se ngana la fo inu o mala asiba mai masu e mai saupanga Seba mai, soleba, heba mai Musika atama, kole tui sama brothers Asala se ngana la fo inu o mala asiba mai masu e mai saupanga Seba mai, soleba, heba mai Musika atama, kole tui sama brothers Asala se ngana la fo inu o mala asiba mai masu e mai saupanga I le toi taliu mai o tatou pokala me Maleifua mai nei tūra tai au. O te talitonu ua mai au na whafonfonga mai mua mai o tatou atunu. I nisi foi whātau tanoanga o mai atu. Se tasi foi o sui o le tatou universite, i le tatou student services, le awhio ngā tupai. Au le nei tūla o te fia lava e whalau ilo atu ai. O ma whātasi foi masesi mai le sui o le tatou awa onga. O sesi o le lau mua. O le APTC, po le Australian Pacific Training Coalition. Se tasi fo lau mua o lo lau iloa i nei Samoa wale a watuina leo o trainings i o tatou along whanau si o tatou atunu. Leo te fia lava, te whatalo whatuai, se tasi o whaia onga sinia, whaia onga i me tau kuka le APTC, le fionga i a Augustino sui whatau. Talo whalava lo fionga Augustino? Mahalo sui fo, Darren. Ja, we foi nei tu live fa talo fa toile pa ia male malu lo va peona mai mo mai le ngata la sunga foi wa ve ma fonga le por kala me ne fiafi ia a ole a fa fonga mai foi le malu la tu no lo fa peona ma o nei ala ata ma lo soi fu ma lo lava soi fu lo fionga Cristino ia ua hati di mau runga le por kala me nei ta um feona ia fio mai wa o tato lau mua leo le PTC o tato fai pa anga fa tasile mal tato universite lo fa pea ona tele ia la manuia fa pea ona au mai e tau la mua ne temi watu ne aba no e fai lo forsanga lo fionga Agustino ma lo va tai ja we nei tu lau te fifi e fa tala fatu ia ma fa lau i lo atu foi we nei ia no tau e fa tala no atu ai ma fa so atu foi se langona ma se manatu foi le i se tale ni foi u fa pea ona fo ina lo nei tangata ia mo le fo fa malo le pulenga le tatou university nei Samoa ia me se fo le pulenga le nga Australia ia o mfa ia ona so fa tasi le nei matanga le nei vai tau e tu sa fo io tu langa i me tau onga ia e fa pito se fa mtalanga o le o la au nanga ia masa fo i tau tua tono tatou watu no ia fa tai le lo fo le i wa mafai ona fa nga ina ni tale ni fa nga lo tangata ia lai tale ni wa fo ina ia e fa so atu fo inisio le malu la tunu o lo fa pe ona fia maua le tale ni o le kuka po le ngase se ina le o me tau mafa ia pe o le nei vai tau ia le o tatou tilo i le malmalo le fa mai le o lo fa pe ona pesi nei tu nei la langi le fa tai le lo fo le tu ai le wa final tatou atu no ia le o tatou tilo ia i le matou mtanga luenga pe ona o ngalue ai o se tangata ngase se ina me tau mafa ia nei fo i wa mo le va noi e fainga luenga ia o onga tau le o ina o tatou lo fa pe ona o va mai tatou university nei ia o le o tatou tilo i po le ala vale malmalo ngase o le covid e tau sa samia tanga
e le mawhai ona tu ua le e tau sami a tae au le ui le fiafi so ua o titilo foi la ui e whaafitai le lofo le le tāleni ua o maua ia tal tonu tō te le lava nisi o le atonu o lo whapeona i e tāleni nei ia a o le mea tā ua le nāma le mea nā ua tātou titilo e ua ai foi ia ia e po le a lava au ngā wha ma i le sau taimine e tau sa sami a e mana o bia lava e tangata le fonga tau mawha o le atonu Mari, o le nāu sau no atu le fionga i Agustino le no fo ia mata whaioi, po na ia fo ia mata ia o me tau kuka. Le fo sau no atu o Samoa o le lau walo lava. O le lau walo lava. Atu fia fisili atu lo fionga fa mon mola Agustino. O hangi entry requirements. Po ni ia inga mo tangata e talo sanga atu e fia urufale atu tono le PTC fa mon mola lava. Whaftai Darren mo whafisili o le taimi nei le whataatianga o Pokalame o lo o mai e tono le University of Australia mo Pokalame ia ngaluenga o tō mai whaauau. A tō TV program si o lo tātou ngalue whatasi ei nei. Ia whaingofia lava ia le tele o i tūmana o mia e mafua i o na mawhai e alai o na mawhai o na e sumai ma whaongale avanoa e te o tau ina i fo i tono le IPTC e te tau on tasi me momo e tau on tasi tau sanga talu na e whai ngaluenga i tono ngaluenga. O le alawa li tō ai ngātu mai. E le na o le ngā sese ina o mea ai pe na o kuka. E iai fo i le plama ia palama ia po le welo ia o mea tau wa onga mea tau wa onga whawhai a onga ia manisi lava le tele lava o matatao lo whapeona o tau ina i le IPTC. Ia e tau na tasi le tau sanga talu na e whainga ruenga i tono le industry lea iai lo to mai whaapitoa lea. Ia o lesi wahenga lo na lua ia te tau na iai se tusi whaamaunia mai le whainga ruenga le sa whapeona whainga ruenga ina oe po lau employer. Ia o lesi wahenga o le requirements ia e te tau na a mai lo tusi folau mo lo suafa sa o lo iai lunga ia po le kopi fo i le pepe whanau o lo whapeona ona ilungo pe whanau ma pepa awa lava ia whaamaumau ngā le tātou kolisi ma ia mauti noa o lo sao ngā le mua o information si tonu ia mai fi fo i whailo atu ia o nei vaenga uma ia e confidential ia po lo la te umalu e le ofisa e le whapeo e le whasala lawina atu i tua pe o le vāleo oe ma le ofisa ia e te umalu ai whaamaumau ngā nei e na o mō a onga ia e le whasala lawina ia ata nei ia mana umia e tauna iei ma le ata passport. So mo le tali atu la le whaafisili tasi le tausanga talu ono whainga ruenga o le ata passport ia o le tusi whaamaunia mai le whainga ruenga ia po se kopi spep whanau po kopi fo i o le tusi folau. Okay. Malo lava sau no lo fionga Justino. Tu sala e mahe aloa ona watu mai requirements ia e fo ia ngai test la iki e fai pe anga wa ai mo tonu mo tatou Pokalame pe sa olea. Mari sa o le fionga o le tulanga le iai le suenga na amata na e tu watu e so le mato LLN test ia po le literacy and numeracy test o le suenga na ia e failo mai i le ofisa ma le whaasolonga o mātou ngā luenga. Ia, e le whapeo le suenga na e lo ai lo pasi alo ia i tono le tātou mtātālea. O le suenga na e tau lava i nau mātou titilo i mātou ne wai tono le ofisa, titilo le ofisa. Ia, po le ale level, po le ale tūlanga le maualunga o mea tau a onga, o lo si le fia malama i le whaitau tusi. Ia, ona o tātou a onga nei ma tātou whaaua wina o tomai esene. Ia, e whaonga le tātou ngana English. E whaonga le ngana English e printa i tātou pepa ma tahai nai tusi a onga. Ia, o le tūlanga lea. E na ona titilo a iei o mātou i le tūlanga. Voi le po le ale maualunga o lo si le fia le whaitau tusi, o le whaopoponga o whainu mera. Ia, male whaamasienganga fo i o mea o lo atu tono suenga. Ia ona mailo le ia i mātou. Ia ona mātou fuaina loa le o le tangata le apalai mai e mana o mia le. E mana o mia le tūlanga lea malea. So e te sisu mai lau watalia lau talasanga. O mana tā pena ina i le ofisa ia. Vaenga ia e wha ia mauti noa e umai follow taimi leo le atalia i tonu la e avena i so ina i le mta upule. Ua e pasi alo ia maua o mawhai ona talia ina o i tonu industry pe ato fo ia. Tu sa pe o skills ia ma requirements e so mai ale student board participants lo ia te ia o le vaenga tonu lava na vaenga tonu lava na o le whaingo fia fo na ngā ruenga ma le kiliva atua ma le tuatuina o mata upune ia o e so mai le tangata le talusanga ia e tau na ia le requirements na o la sa
o la sa o ngai tonu o vaenga nei la sa ui mai ai tonu vaenga nei awa pe o si fa manu yanga mo tato tanga tanu o telo isi pe una ngata ila to awa onga le va se su tasi se nga sulua o su e ngaluenga le la wo ye fa manu yanga ye ala mela il to lo mo em fa yona o mai fa nga ele ngata o sau o lo we fa ngaluenga au ni tu si fa maunia tu si fa maunia e o le onga e fa ngaluenga le ngata foina e singa ka mai to fonga vanga le ye lo pola le bolo ingilisi o lo fa pe ona e ona mau e students e fa pe onto a wina after lava Agustino fa mol lava ile tato fa ilonga le ka ko le level 4 fa mol le ka ko certificate le PTC fa mol la fa time fa sil ya ole pe ona silfia ole certificate le o fa ngoina ole certificate 3 in specific area fa pe a te apalai mai ile welo ya ole certificate 3 in fabrication fa pe te talsanga mai le pela ole kukui ta totala noa ile vaenga ye la ta le ave terminate this is certificate 3 level 3 in commercial kukui so to tono vaenga ya pe on ta ua tai misola to fo ile te tu ta no ngai I vaenga ye pe on fa ngai le ngana ingilis ya ile se me fa pole na ya lom fa na usi ta to lava tu le wa mai le fa tuanga o Australia ya te tatou nei Samoa nei tono tatou o tunu ia o le wa au na tu ai nei fa ia ma au na tono nei foi kolis ia tau te so ania tu o Samoa o Samoa te so ania tu ma te le so ani tono tatou pe pa o nei ia a o le vaenga ia le level na o le tatou kukui certificate 3 in commercial kukui. Okay. Malo la sa no e vele sa mo e fa fonga mai. Le ngal kuka. Mo ia. Tau fo ia wa tele o le on ma fau le e tele tanga ta nu le fa pe e ama. O le fa pe na tu rem kuka. But ai mana o te reach se level mo lunga atu. Tele lava isi basics mai si skills e tauna ona e mawaina pe la ma fo anga na te fa pe ya wa vinga me va kuia requirements e ko fainga su enga ile ile ngatoro experience ar tawaro fa ma fonga e tawana ato o man mena e tapina pina I oi ma e tamfai mo se me siliatu lo afionga Agustino na uiloa sa e whiangai manisio training sa le APTC sa afa male whaipaanga le ma tato STA bol tato mtanga luenga o tangata ta whamai mo mai whafu me whaia ona e sau no me le tūlanga whamolmola sai mo whafsili ia o le memo mua le tūlanga le peon whafsili le fiafi ia mo le fuil whaftai te le lava I le tato malo e ala mai le tato official tourist wae pei o le malai le tatou ta aloi tono tatou onga nei o le malai le wata o le malai o me tau tourist e anga e mai tourist e fa to sina I tourist o le official tourist po le STA tono tatou tono ia o la to le o tau la mo e pito luma o le frontliners le o ka ko il tatou wanga e muli au loa o mai tangata tono tatou o le official tourist le la to te fa la wi loina sa mo so o mai lo la ia o mai I le tata le pe na FC ia whaftai le whamtu mai o se taimi whaongai fo ilo tangata e o ina ia vaenga. A tato wolo I le tūlanga tau kuka. Ia te le lava vaenga te tau ona si la fia ma o tau ina le tangata ina ia iloa. Te le nisi o tato watunu o lai e ta leni le lau fia whai ta leni. Ai o le vaenga le pe ona mātou ngalu whatasi e mai le official tourist. Ia o le e whaapito lava I whaongai no le whalau mata. Ia o le whaongai na o meo whaingoe tātou tonu o tātou whalainga o research ia mo meo me aiso malie, tau mawhasua malie. Ia o le winga lau le whamtalanga, te leo tātou wailo whai keke, wailo whai le whalaua, wailo whai le kekpua a se waiane le fiafi. Ai e iai vaenga tā ua I to tonu o lea o ngai tā ua ilo susu mai lea o nga mamaua wanoa I te susu mai lea o. Po lea le mea e lei ona ave mo le me per faftainga o le keke a fai le keke o le me lenga mo vili mo le pata ma le suka o le me lenga ona ave tai tasi fua mo I tono le keke o vaenga o me nai me vaenga fa pena ia sa mo ile va no e fa so atu ai se langona mo se la fia fo I o mai tono tatou tusia o ia fa ngalo tangata e fa so atu
ai ono ni vai aso sa fa pe ona matou ngalu e mal official tourist sa tau mfai lava ile vaenga vo ile ole fa so atu tua ai me se lava tatou mo tele le sala fai ia mo le toi fo fa tai tele lava ia ila tau fo i o le malo la tunu sa fa pe ona mau ava no e su mai ai ma fa tasi mai fa tasi nganei ia sa fa ngal tatou nguka le mal tatou officer nei le university vai aso tolu ia lua vai aso sa fa pe ona matou ngalu e ai mana i si fo i tanga tfai ngalu ngai sa vai ia male tasi le vai aso sa matou ngalu e le fio anga wale pata ile il faltan malo le anga resort ia ma eu fo ile le tau pati mai o ila tau sa mau ava noa ia pe o le vaenga na sa ia o te le lava o le tali mai la tangatan o le van fai ngalu ai o le avatu itua o tatou o ngai tau wala tu le fai ngapa anga le ia tatou manga le ngata tatou university nei ma le malo wa avatu itua ma fai na ave itua o onga e vai sa mo ai ese le matango fio ia pokalame o lo fa peon fea ngai ma le sunga ia Agustino me se foi la tola mua le APTC ile ngata o loa o fa manuanga le mal tatou malo ile fa talo fa pitoa to ile sunga lo ofisili o tatou pulenga tangata fa mai fafo la fionga ia fa matua inu me se ro fa ngaluenga fa tai malo lava le mana tu mai awa o tatou covid le o tupu mai la alu lo tau sanga ati ma li lo fa pe tangata wa li se nga ka ko tourisi o ngore o ngolo o tupu me fa pe ile ngata la I fa manu yanga I o au mai o fa pe on tatou o ai tua e vakur ka ko fa manu yanga e vakur to mai ro fionga wato mai ro fionga I fa pe ai ona fa la wilo atu ma ia tilia I ona finau tangata wa me sa wa I o tangata I tatou tourism industry o tangata I le malolo o tala le fai matou vasenga matou vaenga o tangata tono tourisi tangata toro tu mali tangata toro tu ili vi fa longo tinga esa ele fa longo tinga awa mo sila fia o tatou tunu mai mo fa fonga me usa mo o la fionga Agustino wa lo tau sanga o fainga luenga tono faltan malo lo ia ilon tau tua o sila fia fo ia faltan malo ni sa mo me se foi atunu I fafo fa pe foi ona awa ia toila fionga Agustino ni si foi pokalame Isi foi pokalame kaukuka I nei Pasifika sa fa pe ona awa ia toila fionga Agustino matau wa tuai Agustino fa mon la valo fionga wala ni fa afita udi e pongi challenges pongi lui tau e fe ngai malo fionga as a teacher I totonu I lo fe ngai ma tatou le ngata I tangata Samoa ai me se foi o tangata maisia tunu wa lo to e fa fo Easter mate international students lo to yo wala ni fa fita uri pon lui tau fe ngai malo fionga I vai temi over senga fa mon bolla Paftai o le tulanga le taimi o fatino ino ngaruenga ia ele o pose dilo ele o toi pose dilo le fatino ngaruenga I so se mtata lava mari e ia o tatou e ia tu tau te malo si te le ai le ia o tatou to mai fo o tatou vai vainga mari ia I le fatino ngala I o la ngaruenga ia ia le tatou nunga ina o amata mai ona o fie ngaruenga le kuka na o tatou no ina fo le na ma fo e le fia il matata e le mafai ona e lu ina isi mea lai tu atu mafai ngata lai tu atu e le mafai fo ona ona lu fa afsanga im fa vita ulio se matata po le ala vale matata o lo isi la fia e le mafai ona e fa sanga I fa vita uli nga pe e le fia ia po le alfa vita uli tu la I mai tono fa tino ngol ngalwenga e mafai lava ona e salvina pe e ti fai ia se tulanga ona la te nau lava ia ona wai fia ia so a tatou tu ile tulanga I le whatinongol ngaruenga I mea tō tino po o me whai ngaruenga I whanga ingai ngaruenga. Ia pe o tasi na whawhitauri. O na isi na whawhitauri. I tono ngaruenga. E le ngata o mea tau me whai mea ai. I le alu I le vai taimi whaataitainga. O le tatou vale o le tatou tangata kuka ma whaatali malo industry. Ia ma tangata ngalu rui. Ro whapeona ngalu ina. Te le I o le tāua o le tulanga lea ia pe ona e tau fo inisio taimi sa mau ava no e asia toi fo ia tonu I fafo ia pe o le tonu le ofiti ia ta titilo
mau tatou mau tino o le turisi tono Samoa o le alanga tupe pito i maualunga le Samoa le sa iai le ua matua faale tonu wa ona o le tulaga faamai ia o le avanoa lana sa ua le watu ai mo o tilitilo i le faatinoga foʻi ia atunuu o le faataavalega o le tamau ai e ala ia matou auaugaga o matou o tagata kuka ia e faataatia mai e faletali malo po o tagata fai pisinisi ma tagata fai faleaiga ia le halafua o le pe o faatataʻiga la atafaoga se o lo se tasi e tae fai le faatataʻiga o le tamato le to e tatou le faoga la le tamato o se faatataʻiga e o atu lau fai faatoʻaga e te lē ia o le soʻotaʻiga lea o a'o le tagata kuka le ua uitotonu o le falapotoga o le turisi o fai le ofisa o faatoʻaga i le matou feiloaiga o te manaʻo le tamato le lei le tamato le saiso le tamato ia auana i vaia auana i maʻi mai a Januari e tau ia te sema o la ni faiga e fai ai galulue faatasi mai le malo e mai e le malo e ala mai le ofisa o faatoʻaga vai laau po a me manaʻomia fatou laau ave lau fai faatoʻaga au mai e lau fai faatoʻaga i faaaogā e le tagata lē kuka ma toʻai malia lelei loʻu loto o le quality o le vegetable o lea mai o le fai faatoʻaga pei foi la a'u i le faletali malo le tupe i o le tagata fai faatoʻaga ona faapena la ia ona rotate o le mea la le tupu faafitauli pe ona tatou e foʻi tua le faafitauli le tau o le sau nei le fai faatoʻaga lenei a'u famai o lae maua lau letas kuakelea lau letas lau ai ai ma lau kapisi lau popoko lau ai ai ia failolaʻi o le matio o le iluga o laʻumeni o le iluga o laʻumeni le product lea lua masina taluna faaaogā e a'u le kapisi le ou toe fai atu fai faatoʻaga lea mai fai faatoʻaga le sorry la auso o le ise ta letas o le mea la lea o te talanoa iai le tulaga le faafitauli o le mautinoa ia convenient ia maua mai ai Januari e tau iā te sema so o se falaau tasi te falaau le talanoa ai mo atu o se faafitauli ai e apalai i le tele lava io foʻi lava i failafu manu se ituloga pei o le vaega paua nao faafitauli alai ona alualu le tomai o tagata kuka ma alualu le faasoa tagata kuka i le faatinoga o latou galuega fai fo le aikia o le alualu sioki ua leise mea arilai foʻi la tatou ia tonuu i fafu ia le ua tatou titilo le faafitauli ua taʻitasi taʻilua vaa i le masini e le ilo poʻa mai ai lau state le te manaʻo but it's time for us to work together utu sa wahonga fo ile mea le ua tupu le tatou covid ua la tatou tanofi la i le toe fonofono tono tatou ai lau fanua la tatou toe ua la tatou le toe autilo i fafo a tatou autilo tono tai pei lava o aiga ai te ia lo fai me te le i fafo fai moamua tono lo matatu ai tono pei la saunoa la fioga ia Augustino i faafitauli pei o resources resources la awa ale le quality o le tamato angiangi meat yo la le kuka la fa mai e fo le o kuka i yanga resources la fa mai malo la va sa no la fenga Agustino ai just never no po la sa ni fa la wi lo fo i al to la mo le PTC wa ni fa la wi lo fa pe on to fenga yai awa le la tratana uma le tausaga ia wa foi ni si trainings po ani si me o lo to galue anga ia tui ai ia ma so fa tuanga munmuli ali mai el tapo kalame fa mol lava fa tai mo le no ia tum salo tele ni manatu mani vai nga fo yo fa tati atu le fiafi tu sai fo yo le tato fa tata no anga ia mas fa so fo le fiafi ia ai ole autu o nei me uma mai mafai ona e maua nei to mai ma nei ma fauga o lo matou nofo matou nei le ofisa pe maua leva noa te su mai le aonga maua leva noa ona ave le nei ava noa e fasisila lo ia tuai ma fa la wilo tuai le malo la tunu ele ai se fa atapula o tausanga po le matua o lo soifua e fai ona e su mai le aonga nei po le lava le matua o lo soifua o na ia o le tale ni kuka o tale noa la umta ata o no le kuka ia su mai la nga mo lava no su mai pau lava le o me ia maua ia vaenga ia mautu uma vaenga nei ia afa pe fo ia le mauti no a vaenga nei pe on fa sila tu ma fa la ulo atu ia me mo mia mo lo su mai la ia fa so tai mai tato ofisa su mai le ofisa pe tato tata no po la matu o so ifu ele fa ta pula ina pau lava na o me mga mia tato wa
o le vaenga fo nai apalai malava ia tatou mtata lo fa pe ona tauina tono o le APTC ia po a onga fa wa ia le official Australia ia ma se avea fo le fia va toi se fa malo se au fo il tatou atunu me se lava il tatou mtanga luenga le industry le o le tourism hospitality ia o lava no ta won nei su mai ai ia ila tau fo yo lo fa pe ona fa fainga luenga ina ia tangata i tono le tatou industry ia lava no ta won nei fa amtu mai ai tangata fainga luenga o mai o tauina le to mai fo i tono o tatou mtata se ia pe o tatou hospitality o na famale o nga famale au nanga i luma le front of house of that industry ia o vaenga fo i tua le tatou mkuka i tua le vaenga tau ngasenga o me tau mawhai o lama no tau ala nei mwhai fo i ona wha matu mai tangata whai ngā ruenga ia o lo o iaia te lea wanoa o lo a o tau ina i tono o le tatou waonga le whaawau ia to mai ese pe ona whaalau i lo atu i le taimi usola ia e le tasi se matata o lo wha pe ona avi tono le tatou APTC o lo iai lava tatou nga matata o lo fa peona ona o tauina tono le APTC o lo mfai na batu tua o iai matou por kalame o lo fa alu nei le fioanga pautasi ia o lo tamilo fo ia nisi o matou fai aonga nisi o failonga nei ia maua le tuspasi ia mai alo ia fo ia lo alo ia e maua lunga le level tuspasi nei po le ale finangalo le li ia toi fo i le leil feo inga i me tau ngā ia fai ngofio na maua vanoa e tofu maua ia vanoa fai ngā ruenga ia tunu mau malo lava sa no lo fionga Agustino o le si me tele no fesili me tangata po fe me ku re PTC po fe me po ngā feo university ku re PTC ai su me le gates le pizza lo fafsanga i me i o vastai fafsanga i le primary school e vai vase e te su me le kongor gates le ngā o le kamakau longa lua le si me ke le lava le failo ilo po le sign o le lau mua le PTC e te fiu mai su atu e talai au atu ai mo nisi o whamatalanga lea o pe ona sau no atu le fionga ia Agustino ia avea nei te me moli te le atu le whaftai al pokalame nei Maleifua Mai lo fionga Agustino mo le whaavono ina mai le ro taimi e te su mai ai tala mea au ma ia whaasoa ro to mai malo wanga wa a wale au tawina leo tatou alam whanau ia lofa le atua ia fwai pea te oe malosi a wanga ruenga fi tam whaingta o lo whapeon tatou whenga iai e mo le tfoi alo whaanga le tatou pokalame le sunga le ofisili le sunga e sheri ai me se foi ia le malo le tau au whainga ruenga i manuia lava tiute o lo whenga i mo toto e ne tau sanga ia sambo ai o nāu o maona sau no atu le sunga le ali whai a onga i Agustino sui whaatau o tonu ua manino mata o vai inisi o tūranga whaapea ona sau noa iai siri lava lo su mai i le tatou lau mua nei poani si whamatalanga o lo whaapea ona e fia mala marama atiri ai ai o lo tatou taunu mai si ui o le tatou pokalame Maleifua Mai e nei aso asonga fua i o asonga fua i Agustino pi kau whaare ia awhanga rea are o ai ai ok lea Samoa ro whaafonga mai le nei tu la tai au o le a se upu se ngana po se anga o le tau tamali lo whaafonga me se foi lo sila mai ia ma ua nei le ngata ma o nei ma le sunga i Agustino e whaapea foi la fionga ia Malepola ma le fionga i tupa i sa whaapea ona ma tu whaatasi ai te mio sola whaamon ia lafo nu le aina o lo soifua pero tato ali whaola ai ia sila mai pea i o tatou penga ta whailangi o lo rato i tatou pokalame ia o le YouTube o le Facebook tatou pages ngai eina te sila mai ai pe foi ni whamatalanga e fia mautino ai pe fesidi ai wala au mai i tatou university i lon telefoni lua o fitulua ai ia manuia lava tiute mwhaivo nei aso Samoairo e whaafonga mai ia whaatasi le li i ma tatou malawa tatou toi wheloa i steimia tai au ai mo te minei manuia lava nei aso soifua mai a manuia